Liphini ndvunankulu lapha ke Evan leSiswatini impunga Themba Masuku ithi ke kupha kusukela khona ke eBhayibhelini ngakho lo msebenzi lo Bishop John Nash Foundation umsebenzi walo ke iBhayibheli kungeso zathu ke abonga kakhulu kuye lenhlangano Bishop John Nash Foundation ukuthi ichubeke ke nakekele labo ke labatsingile. Liphini ndvunankulu phindisela yabonga umholi wayo le foundation lokungudokotela Bishop Nash ngekuthi ke achubeke abenhlahlandlela ekutheni asithi bona ke abantu ke labatsingile waphindze wamkhuthatha ukuthi angakuyekeli kwenta ke lokuhle. Bishop has been a shining star. Baningi bantu abafuna ukukopa lolo kwenta wena wathi thina basitshela nabakhuluma nathi. Tindlo letentako ngiyalupromote indzaba yetinkuku temakhaya nangalanga kithi nje uthi hayi iphi inkukhu yembishop asisafuyi nje tinkuku tethu sasifuya inkukhu tembishop temakhaya. Lokhu kusho kona ukuthi uluswayi loluvanga impilo bantu babe khona bakhona kuguquka uphindze ukukhanya wena ngekwakho ngoba ureflecta impilo yaNkulunkulu. Kupha empeleni kwacala kadzeni it's a biblical principle ngoba uNkulunkulu nadala bumba lomtimba lengime kuwo wase uyapha wapha kuphuphutela impilo. Igift icala lapho angeke ke ngwabale linengi lakhona. But lokwentekako ngilokuthi kupha njenge principle yeBhayibheli isho ukuthi ubusisa labanye. Umbishop uvetile ukuthi batakuniketa bona ke abantu labatsingile kufaka ikhathi ke imibhedze etingubo kanye ke nekudla nayo ke imali kangangokuba yona ke le foundation iphindze ke yanikelela lona ke lisonto leGwamile Apostolic Church ngemali enganga 10,000 emalangeni ukuthi ihambe ke yalungisa lona ke liphahla. Kunembhedze lapha lengi 8 khona ke le star banika nje nyalo lembhedze lengi 8 le foundation. Kunetingubo leting 60 tekulala. Kunempuphu la 10 kg leng 450 kunengibayo. Naye isebaleni. Kama lenkosi ke malibongwe. Bogogo nabomkhulu nabo ke bantu abaphila nako ukhubateka bebekade bakhona lapha ke esontweni le Divine Healing Ministries batshengise ke kujabula kakhulu ngekuthi ke bendele ukhisimusi wabo kanjalo nokuthi baphinze baphiwe dona ke tipholite ehlukahlukene etihambelana nekudzinga kwabo. Etindzabeni temsakato iMaswati Channel, Inkerika Luz ngamanzini.